Yeah, me nuanom ne adafo. Me nuanom Ghanafo. Mo nua ba abnacha Juu Tv nie. Juu Tv is back. Juu Tv the program eba biba eye program nwaso monim ne dada eye program eye entertainment interviews politics obi biara ohia Juu Tv pese oye program wedding adoring engagement wotontema wotwan aduane bibi biara shops ani ade salon barbering shops obi biara wo hia Juu Tv wo pese ye bo program na ho da ru no utimi ba o frɛ ya ye beba ho aba betwa ya yi wo ye TV ni so ama manfo ahune ma papa ene abrabo papa ye nuanom ebo dwumadi ahodo a ye nuanom nso edie because wo so kane na wo de sikane table ase a enhire mani pahu se wo wo adwuma na se wo amma adwuma no ho da ru a obi ehune ye wo betimi aye enti bibi biara me nuaba me nuabema woton wo wa wo pese ye bo ho daru no Juu Tv. Yes, ladies and gentlemen, this is your own lady abnacha Juu Tv. Juu Tv is back. Juu Tv is bringing you a lot of entertainment, politics, sports, anything. I mean, if your company you want to do some advert, just contact Juu Tv. Juu Tv ba. What the program emu ordine eba. Yes, this is your lady, Juu Tv. Juu Tv in town. Juu Tv is back. That's it. Papa